ILP की इहो गमरी लेना रेली लाकु माहिरोई सिंह तखाइन पुलिस ने टीयर गैस कापदा दुकान फम याउगी नुपी मसा अमग माहिरोई कुल्लो बसोखरे क्वाकथेल बाजार पुलिस ने माहिरोई सिंह मदक सथकी काहेन थौंग मायोक्ता नसे हि नोंग्याय दि तिदिम लमी मतम कप्तन बन कौखरे Taranipalak suba mayra paibi nimit ki thoram khurai salantong tharo lampak ta khiliba mayra paibi ki mitam nai kat lekat tamduna pangthokre Pojan tawduna thomyon manan Manipuri phag gatluba case ni member manga jail da thajin ki bagi mayok nan Manipuri aduna problem dukan ki polam sing saikhai kre amasung Manipur ki ahan ba de awang nungpuk lamdam gir ani suba capsule endoscopy center na si Jennings for pata hangdokre Mayam kurumjari adom ne yengbi bes impact news ne ai okram somendro nauzik pungza asipaw gi maroi paw sing miyam da pijari ILP yoga mari lenen rally lak mairo sing takhain no police ne tiar gas kapada dukan phambi yawbun pi masama yawna mairo kullom sokre masiti dim lambida masing yamlo mairo singna gari dagi hawduna infal tamne rally lakhi manipur ILP chanhalu police ne phaki ba mairo sing athu matan thabak Matam the Tado long live Manipur Hibana Sima Kolau Kaya Laun Kongjang Adu Sanction Ki. Mahiro Sing Adana Quagatel Bazar Mapa Yorpada Manipur Police ki personal Singna Kongjang Voice Singadu Thadki. Reliasibu Tingnan police personnel Sing Maikai barricade Amade water cannon Chingba Amata Suzinaki Laiki de Kongjang Lois Singa a police Kang Hag Muknarabamatun police na tear gas stun grenade Amade smoke bomb Sing Season Adana Kongjang Lois Singadu Tantoki. Mahiro Singh takthoknan na bahona da Quagatel Bazar ki kaithel polak tiya gas cell sing capsule aduna kaithel phambi sing amade khoisaw na ba Quagatel gi mayam na tidim lambi thingki ngasi Quagatel Bazar da sangsin ki khongjang da police ne chathaki ba kahen ma thawung gi mayok ngasi ahing nongyai dagi tidim lambi matam kak na ban kaukre Quagatel Bazar nupi porpham apun balup ki joint secretary Khuraijam Medhavati na porpham marakta mathong maram khangdan tiar gyas amade mokbom na singba kapsin na ba order thoki ba police officer amade order adu eli personal singi suspend tawbaga loina na miyam mamang da la le haija kadabane miyam tiliba taliba Demand sing ase karimba government thawoi drabading ase hingdong yaidagi matam kakna tidim lambi thingzillagani loina JCILPS na sangsilak khongjang makata na akan mamong da sangsin kigani haina su phongdoki yamna democratic oiba mawongda Manipur da inline parmi system sana halu haidana yamna sama mawongda khongin sangsin jaba matamda Dear guest sales sing cup piba, Makoi sing a dubo, Miam among the Putokuna, Lale Hazahan Bio, Aduga Mayam the Saktak Bio, Suspend Ohan Bio, Kariguma Masida, Yanadabo or Taragadi, Nasi Ahindagi, Didim Lambi, Madam Cocktail Tinginzare, Impal Municipal Corporation Gi, Lakadoriba, Election Nasa, Ekoi Boycott Zare, Manipur inline parmi system say, Hexan and Ribodi, Akan Makongzen Makata and Sansingi, the Hana Komiana, whatever she looks at. Ngasi ke thawdoga duda extra age school gari Bhakti Vedanta Institute Mission Higher Secondary School CC Higher Secondary School sing asigi punna mahiroi kunlom sokpodagi rims ta pukhalatuna laikanaki Zenet Academy gi mahiroi amde kharathina soktuna Zenims ta pukhatuna layengki rims ta pukhalaki ba mahiroi singe marakta khara hiana phibam sokpasu yauki mahiroi khara de first aid piraba matungda hidak langtak prescribe tawduna discharge tawbasu yauki Asok Mahiroi Singh adu JCILPS ki convener Ratan Khomdrama madi co-convener KSIS Somorendro na luchingba committee asigi member kaya laktuna yengsin kibaga loina na angamba mating su pangki
GSC-ILPS की कन्वेनर रतन खोमद्राम ने फोंदोरकपदा मणिपुर ILPS चना हलुहाइदुना महै तंब थादोकलगा महैरोइसिंग असिना यामना डेमोक्रेटिक ओइबा खोंजंग संगसिलिंगदा पुलिसना काहेर थबक कया तौरकपा असि लाइबक थीबने सैरक असिदा CSC हायर सेकेंडरी स्कूल गुम्बा गवर्नमेंट स्कूल सिंग सुती थादोक भाइबसे गवर्नमेंट की करम एजेंडा नो हाइना हंगलकली नसिक लेंगा असिना अदुगुम्बा मियाना पामिबा डिमांडसे पीबे मता नाकोइना अखोगी डेमोक्रेटिक खोंजंग संगिबा महैरोइसिंगदा अहेनबा खोंतांग असे मसी खोरक हंदोकदमनि मसी कदेम तवे स्कूल काममदा अखोगी मरम चादना सुदी थादोम्बा सुदी थाबगी मरम जो गवर्नमेंट पीदबा सिंग असे मसी यानिंगदे मसीने हेना इहोजी हेना कांखलकनी डेमोक्रेटिकना इहो चंगन मसादा सिंगदा तेगास kapsulganda लाठी चार्ज तौगanda फुबजिना इहोजेना कांखलकनी मदुगी मोता मणिपुर के पार्टीसिंगना मणिपुर गवर्नमेंटना मखोई मथौदो पांथोपना मसी इहोसीगी वारसन पोरकनी खुदता अखोगी गवर्नमेंट थोंगसी लेपगांदा मियाना पामे पोरसे पांथोकदमने ngasi numit jung matung sangak phom dalaiba EK Higher Secondary School gi mahiroi singna Manipur ILP chana lo fakhi mahiroi khudak thadu political party sing Delhi da chatun ILP chana nan ba taksillu haiba kholau kya lauduna rally chat kre sangak phom dagi horaga sakhiba rally aduna sing mairong khongnang ani karak yorakpada Manipur police ki team ama laktuna makata na chalan ki de mahiroi singna mafamadu da human chain sem duna ILP chana lo haiduna kholau kya lauki Wangkai Kaitel Asang Bidalaiba, Wangkai High School gi Mahiroi Singna, School Mamang the Turok Human Sen Semduna, Fakiba Mahiroi Tadu Wana Kongjang Sanchin Grey, St. Sebastian High School gi Mahiroi Singna Su, School Mamang Turok ILP Channel Loeb Kolauke Lauduna, Kongjang Sanchin Ki. Kulai Python Misam Prazabungak Senan and Balaiba security personnel singing Marakaki Karana, Mahiro sing the Luz the Waiwata season Aduna Save Tangu Kana Yaning the Fondo Narakli. Mangjong and a Kangan Matavana, Ngasi Mahiro is in school Karakpa Kankang school Suti Tare Hana, Police na Kangalakpa say Karamama from the Satnabagana, CC Higher Secondary School Gi, Mahiro is in the PN of Fondorakli. In Fales ki mafam da Paumi singa unaba mada CC Higher Secondary School ki Mahiro yamna Fondorakpada Manipur police na Mahiro singa ataba yada waiwata season aduna ngang kiba adu marilena singa yengsin biyo GSC-ILPS na sangchilaba khongjang asida Mahiro singa lepalaitana adu sawgatuna makata ba khongjang sing sathakigani hana Fondoraki information amata chu pidana ngarang chuti thani khoni amata ju haidana order amata ju thoktana gate maya da police kara nga aga no school chuti thare school maya sida leibya roi haidana ko gi military session gi type ta mong amada satra jinga chatharak padudi ko yam chini ya janing de phajan kiba mairoi sing adu ju atuba matam da thadok triba pawudi GSC-ILPS na jangal ko khongjang sing da ko gi CC Higher Secondary gi mairoi sing chu saruk ya gani aduga Manipur assembly na pass to kiba bin ahum atuba matam da ko ek onthokadabani satra khara phajal laga satra khara ekta phuraga namda badi sungangam doi Manipur government passed out crop bill home act on Toknaba Mahiro sing a Sangsilaba Kongjang Namtana security Tamjiliba say Landbungna Tiana GSC-ILPS student wing na Fondorokli. Ngasi committee si office ta Paumi singa unaba mata wing si convener Oinam Nandavavuna Mahiro sing na Sangsilaba Kongjang Namtana Manipur police na Satarib Tawong si Ataimafam Amatada Satnaram Loy government na Hanan Kangan Bataudana Higher Secondary School Suti Tadu Pai say Mahiro sing a hak Matpane Fazin Kiba Mahiro Tadorok Fawa Made Bill Home Act on Dr. Fawa GSC-ILPS na Sangsilaba Kongjang asi Namtabi Mota Hena Akan Mamonda Kongjang Laki Gana Fondoraki. Sumana Manipur government ki side ki Manipur police ki akoi iho hojor singbo namthabagi thawong se asi pithvi mafam amadar chanade yelomi ama hoina yelomi kanaba demand asi maram chadaba dimala akoi GSC-ILPS ma kai hangjari maram amada pidna khangudana government high secondary kara akoi Manipur police na amadi school authority na thonglo jingi masi kanem tawi meri sing asobo rai ma pani belo hum sina SMP tu fawa agreement sing thabak on thok tu fawa phasi ko meri sing connection ma yaun thadok tu fawa akoi meri sing na amadi lama yamna akoi GSC-ILPS na khojang se bahadana adamuk rasing gina GSC-ILPS na Yelomi Kanan Akan Makongjang Sangsiling Cheraga Sida Ngasi Ana Yadabumong Sangsila Kumitop Kaya Pagat Pangam Kre Porompat Police Station ki Manung Chanba Kurai Ahonga Yamna Singna Badagi illegal migrant Taramari Fagat Pangam Ki Farabasingadu Police Sinak Rehadi Asuk yang
चाउना मणिपुर के एलपी की हो जंग दबे यादे अखोय एलपी चनगदने हानि हो कलिंगसिदा नारोनदगी मणिपुर की मचा मेतै नुपी नत्रे अदुवा मुस्लिम कांगू अमना अखोय की हौसिना खैरगा मफमदिदा अतोप मफमदि पुसले एसिदि अखोय याम कन्ना यानिंगदे अदुसु मतक्सदा लामिनरबा मोयगी मुस्लिम नुपी अमना अखोय मणिपुर एलपी चनदे एलपी मावा लौदे हारपदगी खुदक्सदा लेकायगी नुपी अंगां खाकना सावगा थोलपदगी नुपी अनि जिजु मयाम संगदि खुद भागी तारे ना इनि युमदा कार पुसले लोसलगा एलपी की कांगू दोगा अखोय सिनरगा मतुमिना पुलिस सिननबा ना अखोय सिनजबनि यामना अथुब मतमदा मणिपुर गवर्नमेंट का JCILPS अनिल की मरक्ता यानाबु पुरक्प मतम ओइरे हैना प्रोफेसर खेत्री बिमोलाना फोंदोखरे ममांग सही की अगस्त 13 पास तौखिबा ILP बिल अहुमबु एकता ओंथो वाइना हौजे हौजे कने संसिलिबा खोंजंग असिदा माहिरोइ सिंगसु यावसिलक्तुना सराहेमि खोंजंग संसिनबा हौखरे महाकना हाई बिल अयाबा असी सेंटर दगिदी पिरक्पमदि पिरक्तब याय अदुबु लमदम असिदा पालेबा गवर्नमेंट असिना JCILPS का वारी सानदुना हौजिक तंगदु लैतादब फिबम अमदा लैरिबा लमदम असी यानब पुरक्तुना मरास्ते पलेबाक अमा ओहन बमथौ ताय हैना फोंदोखी वाफम मसिंग असी खुराई सलानथोंग थरो लंपाक पांगथोकी बतारान पालक सुबा मैरा पाइबी नुमित पालन थौरम द सरुक यारदुना फोंदोकी बने थौरम असी मैरा पाइबी नुमित ऑब्जर्वेशन कमिटी ने सिंदुना पांगथोकी थौरमनी लोइनना थौरमदुदा लमदम असिगी मैरा पाइबी सिंग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के लुचिंग बसिंग अमदि तोंगान तोंगान ब मियोय क्या सरुक याकी थौरम असिगा मरि लेनना लंपाक असिदा खेलिबा मैरा पाइबी की मितमदा हैकत लेकत तमदुना इकाई खुमनब उठकी अहल ओइरब मैरा पाइबी लुचिंग बसिंग दसु खुदोल पोट तमदुना इकाई खुमनब उठकी सरुक याकी बसिंग लमदम असिदा मैरा पाइबी सिंग लौरिबा थौदांग सिंग अदुबु थागत नखी लोइनना मखा तानसु माइपाक न मणिपुर की इहौ कया दसु मांगजिल थादुना लुचिंग न वाफम क्या फोंदोक नखी मणिपुर लेजरीबा अखोई सात्रसिंगी नौरिबा पुंसीसिंग मोइगी स्टडीदा चौबा अकाइबा मा लाकनी हाइबगी मिपाइबा मा अखोइगी पुनिंगदा पोई एजुकेशन से काहंदना आई इहौ चथबा याय अदो गवर्नमेंटना मसिदा खितंग रेस्पॉन्स मा आदि करी तौरगा मणिपुर इहौ असि खितंग अखोई नमदना आदि JCILP गा नेगोशिएट तौरबसु करी खोंथांग लौगदबा गवर्नमेंट की साइड प्रॉब्लम करी लेबा हाइबसे पुन्ना अंतंग थमिनरगा मसी खनबा मथौ तायना निंगी पोजान तौतुना थुम योम नन मणिपुरी फागत लुब कांगलाइपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी S विद्यानंद यावना मेंबर मंगा जेलदा थाजन खिबगी मायोक्ता नन मणिपुरी अदुना फंब दुकान अदुगी पोलम सिंह साइखाइख्रे थाउदोग सिंह असि नुक्तिल पुंग अहु मखाई तारक अदुवाइदा कैसामपाट कैसामने kai कम्युनिटी हॉल मनाक्ता थोखिबने मियाम चंगुना पोचै साइखाइख्रब दुकान अदु ngarang KSA के मेंबर सिंह थुमदा पोजान तौबगीदमक फागत किबा राकेश कुमार यादव सही कुनिपान अपोकपा दिदु यादव की दुकान ने KSA के मेंबर सिंह ngasi जेल थाजिन ख्रेबा पाउ ताबदी खोसाउनरु मियामना दुकान अदुगी सो थुगाई की सो थुगारबसु थोंग हांग यादबदगी दुकान अदुगी मनिंग थोंग थुगाइदुना लेरम पोचै सिंग पुथोरक्तुना लंबीदा चैखाई की पोचै सिंग अदु मै थागे तौरिङैदा पुलिस पर्सनल सिंग लाक्तुना मै थाबा थिंकी पोचै सिंग अदु मै थाबा यानी यारोय हाइदुना पुलिस अमसुंग मियामगी मरक्ता ngayak ningai sangdanaki पोचै सिंग अदु मै थाद्रबसु दुकान अदुदा योननरब थाबलंबा हवाई सेंगवाई तिलौ सनमना सिंग पोचै सिंग अमांगा ता थोकी तुंगदा अहम पुलिस पर्सनल सिंग लाक्तुना मियाम अदु मफम अदुदगी तमना तकथोकी नन मणिपुरी फारगा मोइदा हुई हाइबगी एक पांजबिरगा मोइजिबु अखोय खंगनदना मोइना पुंग अनीदा कोता पुथोरकने हाय अदुबु कोता पुथोक्तबिदा मोइना जेल जौगरे पुंग 13 दा पुथोअमगा मोइदा एक पांजलगा जेल जौगरे नन मणिपुरी माबुदि कंखले थोमजिदा यालिबा पोसे इमुंग अमा खंगना साबा नते इमुंग अनीना साबा नते लैरि मे मिपुंग खुदि मंगनानि सारिबा थोमजे अदुनगदि तमना अखोयदा याम इस्लोदा अखोयबु फुड पॉइजनिंग की स्टाइल अमा अखोय तम नोमदि मितै मसा अखोय मांग्रनेबा थादोक पिरो कंडीशन अमता यावदना मोइदे ए अमता पानबा यारा कंडीशन अमता यावदना थादोक पिरो हाइबसिने नन अमरोमदा सानन बथुमदा पोजान तौदुना योलम नन मणिपुरी फार बकंगलेपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी यावना मियोय मंगा पुलिस ता फाजन के बसिन ताकपदे लमदमसिगी मियामगी मांगन बसिलम लेबा नन मणिपुरी सिंग असिबो लैंगाक असिन सगोतली वाफम असे ngasi सेगा रोड लेबा KSA के ऑफिस ता पांगथोकिबा पाउमी सिंग उनबा मदा एसोसिएशन असिगी सेक्रेटरी SRD अंगोक्तोन खुमना फोंदोरकिबने मा मखा ताना लमदमसिगी मियामबु मांगननरब होनरबनिबु मियोयसिंग असिबु पुलिसना फादर वाहंग पाउंग सथगदौबगी महुता KSA की थौमी सिंह फाखिबा से लाइबक थीबने पुंग कुनमरी फावगे मनुंग थौमी सिंह असिब कंडीशन अमता यावदना थादोरक्तर तारबदे पोजान तौरम नन मणिपुरी अनी की मथक पब्लिक कर्फ्यू लाउथोपगा लोइनना मखल मखा क्यागी अकन मखोंजंग सिंह संगसिलगनी फोंदोकी
poyan yaw thengna maram na lebak miyam na tata thum packet sing season phi ki kanu haina su ma miyam da appeal torki panbayai ngarang KSN chathaba akakna ba drive amada thum packet ta pojan tawduna yolamba Bihar dagi Kaisampat Lemizam lekai da dukan tawba Rajesh Kumar Yadav amadi Telipati dagi Thangal Bazar da dukan tawba Dasrat Prasad Kawa Miyoi ani fagat kibani loinana Dasrat haiba Miyoi ase Wangkai Assembly constituency ki voter ID card su pai ba Miyoi oidam kibani KSN ngarang tata solta poyan amadi poyan tawsala yolomi matang da press meet tawringai da KSN General Secretary yauna miyoi manga city police na phagi ba thong ase yamna laibak thibani pung kun mari ki manungda hairiba miyoi manga ase thadok taba targadi poyan tawda chenari ba Rajesh Kumar amadi Dasrat hairiba mokhoi ki imung manung amadi tata sol ka mari nei na ba khudimak ki mafamda KSN na public curfew laukthokani atuba matamda moi manga condition yaudana thadok kadabani sarkar na kari sunnataba sagi thum da poyan tawrami ba miyoi singa se chairak piraga yabasida KSN thomi phabasina maidik pidawi maijawi olakani kasunnatabada irang thonaba singanu athuma matamda mokhoi manga condition yaudana thadoro lamdamasida child marriage natraga sahi nauriba angang sing marakta luhongbugi masing hengalakliba sebu thengnana ba apun maluf ama Women Action for Development Northeast Dialogue Forum Humanitarian Justice Foundation Youth Forum for Protection of Human Rights Conflict Widow Forum United NGOs Mission Manipur Peoples for Protection of Human Rights and Climate Change amadi Social Development Foundation Trust pun sinduna semkre angang luhong na maram oiraga lamdamasida crime kaya ma thok halli haina Northeast Dialogue Forum ki member U Zenis na angasi Manipur Press Club ta pangthoki ba pau gi mifam am pongtoki Prohibition of Child Marriage Act English singani taruki makada sahi taranipan sudri banupi masa amade sahi kunma thoi sudri banupa masa singna luhong lam taraga su madusat na yaro hai ba wapam yauri haina Northeast Dialogue Forum ki member Advocate L Sivanandana pongtoki kanagumna hariba sahi asi sudriba angang singusien banatragna luhong bada yaurum bataraga de eg asigi makada sairak fangan hanasu makata ki angang nupi macha natraga nupa macha chahi sudribana luhongba basi luhongba taragasu madugi oiba luhongbadu aingi miyengda null and void haiba mingau se pi null and void hairagana sungya yaroidaba lokhatpa yaroidba aingi miyengda chanaba yaroidaba luhongba khuhongni haiba sineba minor gi luhongba si thingbagi wafam oina organizational alliance ama semaga akoina legally karmaina akoina intervention piba yai haibagi khongpham chi thangjanjarakpa hokjarakpani Thasi ki kuni thoida Chandel district ki hengsi khul manakta kunmapan suba Assam Rifles ki kangbuda korkom ki joint fighting force na ambush tawduna Assam Rifles ki personnel taruk hat ke ba madi khulai taruk lau ki ba thawdo kamari lainana paw madi photo na singba Imphal da namit kuding ki phong paw se singda phong ki asigma I paw sing asigi source PO haduna National Investigation Agency na singba agency singna Daily Paper singi editor singda somon tharak tuna Pausi ki ning tambada atamna singna ba yaning da phongdo po ina ngasi All Manipur Working Journalist Union amzu gi mefam ma pangthokre hiramasi ki matangda Indian Journalist Union IJU ki president ta lakhopam thokpa thabak sing lakhot pinun basu wakat krehana amzu gi cheru lamada khangalakli Manipur ki nahan ba mari awang nupuk lamdam gina ani suba capsule endoscopy center ngasi Porampata lebe Jenims ta hangdokre apikpa inchi ama makai muk sangba camera yawbu capsule sizinaduna small intestine gi anab yengwi center adu Jenims ki director Professor Deven Laisram na hangdoki center ase hayang pangthok derba World Digestive Day ga mari lenana hangdoki bane loinana hayang da ki capsule endoscopy sizinaduna small intestine yengba hawraga ni hari Center hangdokpaga mari lenana consultant gastroenterologist Dr. N. Suraj Kumar na sumnagi endoscopy na yobung ngamdaba small intestine gi anaba sing capsule endoscopy na khangdokpa ngamlagani haibu capsule ase America gi Capsule Vision company dagi sen bane piece amamam de lupa lising kuntra manga pi adubu mamal ase kharatang na basu small intestine laing bada saw na mating oigani fongdoki Capsule endoscopy ki magi khwaidigi main advantage se khoi GI bleed ni haidi khoi tibong thrin dagi e thokpa mathaki saruk sing di khoi na upper GI ne yam line changong ngami makha gi na colonoscopy na ngami ado maraki se di yengba yadabani na khoi si capsule sina sasin ragan da khoi ni e se karai digi thoe ana khoi chapchana khangmomi jaga do khangadi operation na chagana atop khulai thadaraga madubu khoi na ba e du khoi
lepnaba akoina pambi kya to wi manung da apat basing leiba ko adu manaba Crohn's disease kan yam lei adu manaba sida su khoi gi hariba capsule endoscopy ma gi yam kanaba yam lei Manipur Government Directorate of Family Welfare na sinduna Mission Indradhanus ki matang ngasi nomagi oiba media sensitization workshop ama Family Welfare Service ki conference hol pangthokre Mission Indradhanus ki third phase ki third round gamari lena na pangthok ki conference da Family Welfare Services ki Director Dr. K Rajona bannamade atay atop maram kyana mission asigi makhada phangada bakana adu phanghanbada thintha hale awareness wat panamaram orgalamdam asigi manung honjin mafam kaya dadi angang singda hida kap kya ba yad ba mafam kya lairi Manipur ki district manga da sathariba mission asigi makhada pigliba angang singda lakpa yaba anaba sing mangjong na ngak tho hokna ba miam puna bab tamina ba sang hena phongdokhi Panba yabadi mission ase haukiba English ngani taramari ki December thada India ki Prime Minister na launch tawduna India ki district sani tarada hauzik sathari bane कोई मिशन इंद्रधनुष से नसथरी को पोषक करी नो है बदा एरिया हर दा अराप मफम डिफिकल्ट एरिया हाई रिस्क एरिया सिंगदा कोई चंचन मंगम दबा जगह सिंगदा कोई पेरेंट्स की अवेयरनेस है या वाट खंगज दबा ये कोई ना डिस्ट्रिक्ट लेवल की डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ना मोई नमजबी थादना आईसी हाई इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन ये प्रोग्राम से मति चान तौजरबसु मीडिया की मतें से यावदगदी अखोई मी ज्ञान ताहनबसे सुंगमद्रे तसेंग हार Jenims की OPD ATC lab investigation clinical investigation के मरी लेने पर लायंग लाखलिब सिंगना काउंटर की कंप्यूटर जनरेटेड रिसिप्ट लौनन नबा इंस्टीट्यूट से की डायरेक्टर ने थादरो पसिरो लमदा अपील तौरकली Health and Family Welfare Minister D. Kurungthana Manipur hauzik thokliba problem sing ase punna phaminadana wari sanarga waroisinama puraknaba hotnabana khwaidiki apaba pambai na phongdokre ngasi Bapupara da leba Cookie in the Cookie Students Organization case on sindana pangthokiba mega blood donation camp ta wafam ase phongdokibane Minister Kurungthana makha taraduna furup kya khundab lamni amagi apama kya laigani adubu wari sab asi matau thai afaba lebak society ama ohengi harbadi aikoi pumna haksang fana laigadabni phongdoki Cookie Students Organization Impal Branch amsung ISBT RIMS anina puna khosam naduna pangthokliba EP bagi thorama da Manipur Police ki makok thomu official sing officer ama yauna KSO ki member kya EP ki EP bagi kem adu hausi fabu ki oina mi paw asi lawu matam fawda Miyoi nifuna EP ki loinana EP ba loi ba fawda miyoi puna sam yang kai romna EP gani hari nasi noma kangna koi iram da masida iram iba problem to iba pum namakse nasi harag liba students organization youngsters singna masi karambam ongda torga kenna koise peaceful state develop state oigda brave se kenna khananningi Infal Jirabam Lambigi Quadri Maru Tong or Berang Tongi Fibam Paganaba Samson Sergeant Bagi Tabak Satanabagi Damakasi Kuntrama Toidagi Zungi Mari Fawa Tingzilagani I think was Ayupung Taretagi Tara Fawa Wagani Hana Transport Department Deputy Director and Tadro Pasiro Lamana Kangalakli Matanga Swada break Malosage Manipura Malim Tongan Tongan E Pau single Loinana I could break the Gam 200 Impact News Bu Yang Tadun Levio Admissions open. Medical Directorate amasung Department of Education SK Office Assistant amasung Revenue Department ke LDC Revenue Inspector Jiladar amadi mandal gi pangthokadaba aiba changyeng gi dama special course June gi tang ahum gi nungthil pung ahum dagi haujaragani akupa marol gi dama Proactive Academy Kwakaithil da contact tobiu. Admission open. 6 months foundation plus C8 course 11 science and humanities. Intact capacity 25 students per class. Class commences on Monday 20th June 2016. For details contact Gurukul, Kaisamtong Hodam Direct Manning Airport Road Imphal in between 6 am to 9 am and 3:30 pm to 7:30 pm. The Classic Hotel Festival of Pastries from 27th to 29th May 2016 at Rita Cafe. Visitors are able to get the real taste
of fresh pastries from our original recipe using the highest quality ingredients. Festival of Pastries presented by the Classic Hotel. Entrance test notification for Millennium Institute of Sciences, Kwakaithel Mayai Koibi, Imphal. Last date of form submission for Class 11 Science entrance test is on Sunday, the 29th May 2016 up to 1 p.m. Entrance test will be conducted on the same day, that is Sunday, 29th May 2016 at 3:30 p.m. at Millennium Institute of Sciences. Break matungda mayam mo na taram na okchari loina na bulletin sig makatabu pausing miyam da pijari. Congress Party na tana India gi awang po state sing the leader political parties sing marktagi BJP ga puna samina biyaba sing amato na punsin na ba Northeast Democratic Alliance NEDA gi convener oibaga loina na Assam government ki health education amsong finance ki minister gi thausu puri ba Dr. Himanta Biswa ngasi Imphal thunglakre Impact News ga app orta akanana unaba mada magna phongdok namada awang nongpo state ta BJP ga puna samina biyaba political parties sing punsinduna miyam gi Thorang Madi State ki Sen Mitlon Fagat and Pandam the Northeast Democratic Alliance asi CM Kibanana Fondoki. Ningsin be Abdi Harib Alliance asi Thasikitang Kunmarida Asomgana Parishad Bodoland People Front Sikkim Democratic Front People's Party of Arunachal Gimhut Jauna BJP National President Amit Sahana Chair Loduna CM Kiba Political Alliance Mani. Bharatiya Janata Party and all its allies spreading across the Northeast has come together and we form Northeast Democratic Alliance. This will be the platform to discuss the common political, economic and social strategy for uplifting the Northeast. Everybody in Assam, AGP, BJP, then Nagaland you have the ruling Chief Minister is a part of this, then in Sikkim Mr. Samling is part of this. Everybody, all the political party who has alliance with BJP in their respective state will join together. The idea behind is to give a focused attention for the development of Northeast. Food Security Eki Makada saying KG Lupa Home the Yelagan and Hokiba April Kudmangada Manipur government and Lauto Krabasu Housing Dukan saying KG Lupa Kuntra Yoribasida government and Senatumina Leto Pibes Asuma Kontang Natihana Manipur People's Party is Cherola Manhairi. EFCS got down the Tampam later head of saying Singasi Saninga Leisure Sing the Yen Tok Badi Kari Akai Labor Hanasu Hanglakli. Learner and Lakli me Kuntra Ayupung Taramatoy Tab the ILPS Yoga Mari Lenana MPP Youth Front Madi Sanura Marup Anina Sinduna Santi Kongshara Masat Kadori Kongshara Sita Party Sigmio Sing the Natana Levak Miam Nasaru Yabi Wanasu Apil Torokli. Moreda Permanent Employment Exchange Office Laitabana, Manipur government ki Haujik Kauri Batabak Singi Exchange Card Thazin Bagi Awab Mayok Daramba Staff Ama Lakpadagi Card Thazin Bahonare, Staff Ama Moreda Kundariba Community Leaders and Health Minister Gipam Pai Badanatana, Mafamaduki Local MRA DK Koruntang da Wakat Padagi Tarakibane. Exchange Office say Haujik Moregi ADC Office ta Kam Loraga Exchange Staff Amaga ADC Staff Anigana Salairi. Mafamaduki Miam the Permanent Employment Exchange Office of Manipur government Thambina Hairakli. Moreda Koigi Exchange Ming Chanangai later than Aquina Waba, Sandan Tana Septana Cotana Leramba, Adobo Manipur Sakana and Asidi, this is the staff Kamukana, Masidi Michan Bakunale, a koi was using a koi tabak of Janimba, tabak the tabak from Jadiva, a koi with the Mutadi. Salibata Siki Kuntarukta Imphal West Commando ki team Mana Tibo Humuki Tabaksa Tabadalaring Mumlekai Makalekai the Pripak Progi Mioima Far Harry Far Mio Edi Narobam Zoe Shankar Sai Contra Apopogi Mingna and Santi Devi Gawi Mangon the ID gi pipe Voma detonator Tarukaluna bomb Sabah season of Masaka Sufagat Pangam Lehari Police na Wang Pong Tower KCPMC General Secretary Nihajaba Wangam Ramananda Singh Elias Rosso Elias Luang Basu Makimayum Konta Luf Makaleka gi Fabangam ki Amuram Nangarang Megitang Kuntareta Tawal Police na Wangjing the Hiroki crossing the Prisking Tawada KCP Morang Tem Milal Sinko Mio Emasu Far Hedi Farabamio Asi Sabung Kok Maning Lekai Lake M Kalasan Sing Masanu Panihana Manipur Police Department gi PRO na Thadrokasi Rolamada Kangalakli. Manipur Lady Bayamba Bed College Sing the
National Council of Teachers Education NCTE gi nom sing ningthina indri tha asigi tang anida desam gi volunteers singi team amana vet ki college sing yengsilubada college ama ani natana ayama college sing da NCTE gi guideline ilamdam thengnar ki bani haina desam Education and Academic Affairs ki secretary Paikhom Waheng Wamna ngasi Manipur Press Club ta paumi sing unaba da fongdoki NCTE की गाइडलाइन मतुंग कॉलेज यामद्रबद ओजा 19 लेगदबनी अदुबु मणिपुर की अयाम कॉलेज सिंगदा हारिब ओजा मसिंग असि यौरमखिदे अदुत नतना मल्टीपर्पज हॉल लाइब्रेरी रिसर्च सेंटर सेमिनार हॉल ऑडियो विजुअल क्लासरूम ओजा नुपा अमदि नुपी सिंगी तोखाइब कमन रूम अमदि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अमत लेरमखिदे हारिब अवात सिंग असि लैना लैना करमना कॉलेज सिंग असिदा एफिलिएशन पिरम लिबनो हाइनसु NCTE अमदि कॉलेज Development Council Singda Desam na wahang tawkre hari hariba correspondent bed center singa si class tawroida bu oirabdi thingjillagan hana Desam na fongdorakli laglu me kuntra ma thoida status da leiriba vet college singi oiba mifam ma Desam na silli hariba mifam mas da college singa si miut singna soidana saru yana na ba academic session soidana saru yana amade academic section English singa ni tara taret ki mingsan gi thabak su lepna na ba Desam na khangalakli देशाम की टीम से चचरू कॉलेज लेबम इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक नीड्स कॉलेज मापन की कॉलेज खर खक नतना मपुंग कॉलेज दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर लेबम खुद लेरमदब चाउन मैम नमथाक तौरबी ममी ताई नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन मणिपुर यूनिवर्सिटी की मखाद कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल बीएड कॉलेज रिकग्निशन एफिलिएशन पीरमदाई मिहुत चतना पीगदौरीब कॉलेज मतिक चारब्रा है येंसिनब चली मदुदा चटपीरिबा रिसोर्स पर्सन सिंग करम मियेंग दे येंबिरगा बीएड कॉलेज चलाइब यारे है रिकग्निशन पीबीरिबनो Central Board of Secondary Education CBS in a class 10 gi examination gi fall ngasi nungtil pung ani da haidokre mamang sahi gi ga yengnabada handak ki sahi na pass tawgi sang hanthaki handak sahi gi pass tawgi sang sada 96.21 oiri panma yabdi mamang sahi English ani taramanga da pass tawgi sang ase sada 97.32 oikibani nupa singna pass tawgi sang sada 96.11 aduga nupi masa singna pass tawgi sang na 96.36 pangduna mangjil thari CBSE gi matung ina result ase www.results.nic.in www.cbseresults.nic.in amadi www.cbse.nic.in dagi yeng ya bagi khudong sab piri result ase search engine www.wing.com amadi interactive voice response system gi telephone number 24300699 amadi 28127030 dagi su khangba yagani hari Patriotic Writers Forum Manipur Sinduna Children Literary Meet ki thauram amangasi Imphal East ki manung chana laiba Poiru Kongjin High School pangthokre thauram asika mari lena forum asiki secretary Rakesh Naurim na phongdoki bada lamdam asiki mahiro sing da laiba haithoi singthoi ba sing adu uthoktuna masagi apa malami da chatpa ngamna ba thauram asi pangthokpani Manipur yauna atop state sing da thauram asi mamang sahida gi hauduna English sing ani tara taret fawa pangthokna ba thaurang tauri masigum thauram asina haurak leba mahiro sing da laibak nungsibagi ithil pohanduna khunai gi afaba thabak tawbada mateng oiragani fongdoki thauram asigi saruk ama oina Poiru Kongjin High School gi mahiro sing lamdam asigi nat ki oiba jagoi sei amadi thang ta gi kumai sing utki loinana handak ta Guwahati da pangthoki ba North East ki oiba film festival da best actress Tarak Rabi Manipuri film gi saknari actress Laisang Tem Tonthoi Ngambi busu forum asina oktuna ikai khumna utki मालेम के आंगांग सिंह मरीबाक मरमदम नुंगसिबा मरीबाक मरमदम की दमक लिटरेरी मूवमेंट अमा सागतपा सही अहुम की अदुमा पैकेज अमा पेट्रियोटिक राइटर्स फोरम लौथोकचबनी आंगांग सिंह टैलेंट हन तौबा आंगांग सिंह दा लेबा मसादा याबा इनवॉल्व क्वालिटी सिंह अदु उथोकचनबी तंजा से कोइना नंबोल अदुगा कोइगे मोरे क्वाथा थांगा करांग अदुगा मणिपुर की मपानदा आसाम होजाय अमदि त्रिपुरा न सिंह टोंगा तो मफमदा चतना सिंबा आंगांग सिंह दा लेजब मसा मसा लेजब टैलेंट सिंह अदु उथोकचराकांदा माके तुंगी पुनसिगी ओइबा फ्यूचर जेनरेशन सेमदा सिंबा थोरमसिना अचोबा मटेंग पांकने
Board of Secondary Education Manipur lauba high school living certificate examination English ani tara tarukta makok mathang tarakraba heritage convent ki mahiro sing okpagi thorama pangthokre ngasi uripok basaspati lekaida laiba school asida pangthoki thorama duda handak pangthoki SSLC examination da position yauro ki school asigi mahiro mari da school asigi maikai digi lupa lakh amamam mathematics subject topper oirakiba mahiro yam da lupa lising tara amadi 85% ki matakta mark fangakiba mahiro ahum da laptop amamam piduna mahiro singi pungning thawatki loinana school asigi executive director Sanjanbam Bikram Zina school asigi mahiro singi maraktagi SSLC examination da ahanba ani suba amadi ahum suba position tarak labadi lupa lakh manga natraga kar amamam pigan hena lauthoki Panmayai handa pangthoki ba SSLC examination ki fall lauthok pada taranithu suba position taratare suba position kun suba position amadi kunithu suba position da school asigi mahiro mari yaurki bani Lilong sajing karam de leiba lining thong nong sab harau bu mari lenena lining thong nong sab amadi lemerel nong sabi hiang hiren tanabu ki thorom mangasi pangthokre Numit mapani sumna pangthokpa lining thong nong sab harau bu gi nipan instan numita infal turel pangthokpa hiang hiren tanabu ki thorom gi saruk am oina lining thong nong sab pana amadi lemerel nong sabi pana ani gi marakta akan ba hiang hiren tanaki English singa machapan humputra mapan dagi hoduna param kaidana pangthok tuna lak ba hiang hiren tanaba ase yengna naba gida Manipur ki mafam kya dagi mioi kya lak nakhi lining thok nong saba mati lemerel nong sabi hiang hiren tanaba ki thorom ase maru oina lamdam ase ing tapa marase pa mafam ama oina no pandam da pangthok pani hana lining thok nong saba thaugal luki maikai dagi thamlakli hi animakta manaba hi on masing piraga hiang tanabani hiang ja koi isina anirak tanai karigino ba ahan ba amuk thoiba thoidaba ahan ba tanare ani subada hi ani do mugon tong naraga pana ani na amuka na tanaba madu loiraga hiang gi tagul lore aduga hiang si tanaba matamda aikoi gi harau jari ba lain do larimbi ani si hiang khaba tumbamda hiang kumai yang leng thoi hiang tanaba loraga akoi lain do larimbi ani si laisungda amuk lenjelakani Mathang thagi tang ani da pangthok ko Imphal Municipal Corporation ki mikhalda Uripok Assembly constituency ki manung chanwa ward number 4 da Indian National Congress ki council mirep oiba Laishram Arun Kumar gi vote khom gi mass campaign ama ngasi assembly constituency asigi MLA L Nandakumar na hodokre vote khom gi mass campaign hodok ko marilena MLA Nandakumar na phongdok ki bada sahi kya Manipur da lenga tuna laktab Indian National Congress ki pangal thauna housing su lady lakatur IMC ki mikhal asida party isina sada Manipur tara mai pakani hab ki thazaba wafam phongdoki ngasi Department of Veterinary and Animal Husbandry Manipur ki makhada department asigi joint director Imphal East amadi atopa specialist amasung veterinary officer singi team amana Imphal East ki uruf khunau Kiam gai koyai thabi arapti awang lekai arapti haining makhong kiam gai oinam lakol amasung arapti lilong mapal amadi masi ki akoi bada ising isauna soalaba khul singi sa usek singbu narak yelak tanan ba hidak langthak ki darkar leba mateng amadi saruna singbu masinjak sing lemna yenthoki Hauzik Sanabagi Pauda Rural Area Football Academy 8 Tinungai amadi TS Bir Chandra Singh Football Academy Taubung Kok Anina under 16 Boys Sunfist Imphal Cup 2016 ke final da lamba taunargani ngasi Kumalampak Artificial Turf Ground sanaki an semi final match da Rural Area Football Academy 8 Tinungai gi Sanaroi Mahesh Chandrana match ke nifunipan suba minute san ki amatangai panjal aduna Thamoiban Athletics Union upanjal ama sino da maiti piram laga final sanglaki bani Tournament asig ani suba semi final dana TH Bir Chandra Singh Football Academy tawung ko ki TH Regan na match ki mangasu minute san ki panjala duna TH Bir Chandra Singh Football Academy tawung ko pu final yon ki baka loinana team masina Mangal FC Khabum lamkhai bu panjala masino da maiti piram ki Sunfish Impala Made Sports Promotion Team Bangalore anina sinduna knockout basis ta pangthok liba under 13 amadi under 16 boys ki football tournament asigi final match hayeng sanaragani DYASO Thawal gi mi makhada angasidagi Thawal da district level super club international football championship pangthok pa hokre thasi kuntra fa pangthok da championship asida under 14 boys under 17 boys amadi under 17 girls ki team kunma thoina saru yari
ngasi hawan namte sana ki bahan match da rural public school na LI standard school bu panjal nipan sinoda loinana ani suba match na CR academy na uyal junior high school bu panjal manga sinoda maiti bu piki Thawal District Football Association के Secretary L Kuladhaza amadi Chawya Higher Secondary School की lecturer and S Ningthem anina ngasigi haudokiba championship asigi haudokpa ki thoram adu saruk yaki लाखलिबा जून की तांग तरुक तक अगस्त की तांग तरा मापन फाउबा कैलिफोर्निया USA के सिलिकॉन वैली द सयोल तरामाथोई चुन पांगथोकदरब टेनिस टेबल टेनिस समर कोचिंग केम द सरुक यारुनबा थांगवेबन लरुंगपुरेन लेकाइदगी RK Daniel चही तरामंगा अपोकपा RK सुरजीत सिंह खलकले कोचिंग केम असिदा सरुक यारुनबा मणिपुर के माक मथन खलकिबने कोचिंग असिगदमक RK Daniel खलकपदा थांगवेबन यूथ ऑर्गेनाइजेशन थायोन सेल की मतेंग पांगखिबक लोइनना याइफ मंगोल पीक्रे पनब याबदे हौकिबा सही इंग्लिशिंग अनि तरानिथोइदगी RK Daniel टेबल टेनिस सानब हौरकी लोइनना माक नेशनल प्लेयर अमसुनी matang aswada bulletin ase attention jadringing mangwaina headline zamuna thamjari ILP ki ihoga mari lena reli laku mairo sing takhai na police ni tear gas ka pada dukan phama yaubi nupi masa maga mairo kunlom da sokre kwakatel bazar police na mairo sing mataka sa thakiba kahen na thong ge mayokta na se in nong yai de tidim lami matam kap tan ban kaukre Tarani palak suba maira pai bin nimit ki thoram khurai salantong tharo lampak ta kiliba maira pai bi mitam nai kat lekat tamduna pangthokre Pojan tawduna thom yon manan Manipuri phag gatluba case ni member manga jail da thajin ki bagi mayok nan Manipuri aduna phamlam dukan polam sing sai khai kre amasung Manipur ki ahan ba de awang nongpok lamdam gir ani suba capsule endoscopy center na se Jennings forum pa ta hangdok kre